Uba Rocky Hek ubalong upersa jong uba Alexander Hek MLA jong kepentor umkra. Unarai bo unya konya ke election MLA ajar arpulai na pentor umkra konsensi persya era jong kuni. Ya kan ni uba Rocky ulihat tu aka jarang baginot ko bor kabalong khalai terik jamang arajar arpuar. Driverson ajar arpuar ngau uba Rocky Hek nga dalam ai kani ka resignation letter support ka state party BJP nganan untas ni kumudkhat juga general kumudkhat babat ka post general secretary of Solo City na ino nama nakadaw ko ba namla man batay ang niya bisa so kadaw ko lang nga man ino ka party dari kadaw semen ana kajo ko poro mabaklay katip mafi lumag media paiba mga atay bunbun Islam apa parti dalam rise of Islam malalong aktif kung tao general secretary bangla tadi kam kebayday with the social mayarap paiba hado mentahi kalau kay bang associate bat nakaliang ka party tentang dari organization ina din naladaw hi ini ka ina ini ka post pat kum bukat ka BJP mentasi kolektorik apa benar tak do mat ya kan ka election man sawal mentah nganyelek na po puntam kra konsensi bat nakatiket NPP kat mungkin kendo mga bagi Deputy Chief Minister Mbak Preston Sesong ya kubur bagi tiket ng NPP inasangan na po kung konsensi so way do ngapan map ni paiba jong kanot silok namal ngalaya sarum sedek au mi ngalay ahi sem jong pi mengalapan keputusan mengalai kendo bon paiba tiba sultanat dengan hanrei kesulong no umne ba nakada ko bamla man kiar namal ba habang mi paiba bon yong mo amdei kan bang akran mga puturahim na hanrei kering na kaliang paiba jong barki di lubo ha bakwa beneno hanrei khawaki asnobat bangadan ha parti BJP jong ba parti kimman jadi na kadang masih jenjara mangaro bangan pesutu paiba hoy nakaliang ke jonga ka BJP naso di bahatam hanrei namtip at paiba ka syong ka ay akibat isutu kumno mat kumpediang te kumtahing nakaliang kayeng kasem ka jonga bat men para coba nakakpo ni jonga nila bagasyong ni nila ba kani kanti nang bakra na po kan kra but ngani halo kanong rem baga development hari ngamdan ni ka issue ba no menoro bor MLA ngamdan issue yang kra ba si hari ngakwa magani kanong rem baga development tangitahi sama kasulong no umne kade karai kalau ngasim ni yang nasam dungi ni mairi idi MLA i hap ni banyan ngaro ngade uwe kandidat to ba paiba hi ki jangan ke kuan penyang kasulong wat paiba hi dengan mi semat kamdan jinge pher ngal ba hek mai di MLA ngaro di kandidat ngapurom hi kata sama be di ukuni jonga ngilek mo apa politics there kumbang alam ongi there's no permanent friend there's no open source nga nomor ba kaning la kray sistem lais na mga pangkiwi ng BJP po silong ngay kendo kiperlok po BJP wasok tanad bro handay habang atay kam hamdan namyo kata kajing itu nakaliang party but halo dengan tiket kabanga ngadi uwe aspirant candidate apo not silong handay ngami kano ga sendor nakaliang party ba kindan kata kajing itu andai klasuan dalam ikibre giwe ki a ba tang apa parti andan keteng primary membership now active member ke wasosi ba tolong gaba ini perlu ini ba mo ya persyang ta ili sa kipay ba
yang North Shillong dia puturai yang baga tiket lalu ai nak kalian leader yang parti yang kan kilet kio mang layot na Delhi kata ke pelong na bangan abang perkat sani pa je ngom kumnom tamo abang ratri kan nem yang agam itu handai kiwe kiba kita perlu temu yang tentang tindakan North Shillong bila sulit puturai sebilalit jelari baik bakil akam bakil ayo tak tiket hato nga karpat iki baik dengan North Shillong bakiwan mungkin ini dia kapan ingin kita tiket bah parti kalau ai kali kebeli ni kebayong ni besar lewat saya lam pakla baik dengan North Shillong namar ba pihak perkat ini kini kibawan puturai kami bagi layok tiket hi jadi top sudah kini ke iklan nado kalau ai parti